U ovom video vodiču predstavlja se osnova pneumatičkog disanja. Jednostavna, ali izuzetno moćna tehnika koja uvodi telo i u stanje dubokog mira. Ovo je prvi korak na pneumatičkom putu. Sve počinje jednim ritmom. Udah od 4 sekunde i izdisaj od 6 sekundi. Zašto je ovo važno? Većina ljudi diše kratko, površno i nepravilno. Ritmom koji direktno hrani mentalni haos i unutrašnju napetost. Pneumatičko disanje radi suprotno. Usporava, umiruje i harmonizuje cijel organizam. Kada se telo smiri, ego gubi snagu, a unutrašnja iskra postaje jasnija. Naučno objašnjenje 4-6 ritma. Udah od 4 sekunde i izdisaj od 6 sekundi aktiviraju parasimpatički nervni sistem. Sistem zadužen za odmor, oporavak i unutrašnju stabilnost. Duži izdisaj stimuliše vagus nerv, snižava frekvenciju srca, smanjuje kortizol, hormon straha i haosa i uvodi mozak u mirniji ritam. U tom stanju identitet i mentalni šum se povlače, a čovjek ulazi u prirodnu koherenciju. Biblijski kontekst. U biblijskoj tradiciji dah nije samo fizička funkcija. Reč pneuma označava i dah i duh. Čovjek postaje živ tek kada primi dah života. Učenje pokazuje da se unutrašnja duhovna priroda aktivira kroz ritam mira. Kada je disanje smireno, duh postaje dominantan nad telom i mislima. Gnostički uvid. Gnostička tradicija razlikuje 3 tipa ljudi. Telesne, psihičke i duhovne. Telesni dišu teško, psihički dišu ubrzano, a duhovni čovjek, pneumatik, diše lagano, produženo i spokojno. Način disanja bio je ključan za prelazak iz haosa u unutrašnju jasnoću. Važno upozorenje. Bezbednost disanja. Pre nego što počne praktičan deo, važno je naglasiti nešto veoma bitno. Ova tehnika je jedna od najbezbednijih tehnika disanja i većina ljudi je može raditi bez ikakvih ograničenja. Ako ste starije životne dobi, ako imate slabije srce, visoki pritisak ili ste na antikoagulantnoj terapiji, ovaj ritam je i dalje bezbedan jer je blag, lagan i ne uključuje zadržavanje daha. Ipak, disanje treba da bude prijatno, bez napora i bez dubokog forsiranja udaha. Ako imate tešku astmu, ozbiljne respiratorne probleme ili ste nedavno imali ozbiljno srčanu epizodu, radite ovu vežbu polako i samo onoliko koliko vam prija. Ovo je tehnika blagosti, ne snage. Disanje treba da umiri, a ne da optereti. Sada sledi vođena tehnika osnovnog pneumatičkog disanja. Sedi uspravno, opusti ramena i zatvori oči. Udah na nos traje 4 sekunde. Izdisaj na usta traje 6 sekundi. Ovaj ritam ponovit ćemo 10 puta, polako i bez napora. Vođeno disanje. Prva 3 ciklusa. Krećemo. Udahnite na nos. 1, 2, 3, 4. Izdahnite na usta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahnite. 1, 2, 3, 4. Izdahnite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahnite. Izdahnite. Polako. Potpuno. Samostalno disanje. Preostalih 7 ciklusa. Nastavite sada u istom ritmu sopstvenim tempom. Udah 4 sekunde, izdisaj 6 sekundi. Svaki novi ciklus donosi više mira, više tišine, više jasnoće. Neka disanje bude lagano, bez napora. Telo se opušta, misli se stišavaju. Unutrašnja svetlost postaje jasnija.
Zaključak. Ovaj ritam može se praktikovati svakodnevno, samo 3 do 5 minuta. To je najjednostavniji način da se uspostavi unutrašnji mir, stabilnost i spremnost za dublje duhovne prakse. U sljedećem vodiču bit će prikazan napredni nivo, tehnika 4262, poznata kao monatsko disanje, koja produbljuje vibraciju i uvodi u viši pneumatički sloj. Gnoza i uvid. Miroslav Kiš, Elion, bog tehnologije.